air. Gimana nih guys? Waihaong pantai. Sore-sore minum. Wah, enak nih. Es sore-sore. Oke guys, kita lagi pesan juga pisang GP. Oke. Oke guys. Guys. Oke. Oke, Ade? Oke, Bro? Oke. Oke guys, ini dia tempatnya di Kompleks Islamic Center ya guys. Sore hari rame sekali. Oke guys, rujak Pantai Waihaong. Oke, makan apa nih guys? Kenapa? Ada ini. Weh, esnya mau habis guys. Lagi di mana guys? Hmm?